Ova knjiga čini veliku čast našoj ukupnoj kulturi, a posebno time i izdavačima RTS-u i Prometeju. Ne samo po kompetentnom izboru priča sa širokog terena gde se kretao naš narod, nego i zbog velikog umeća priređivača Ivana Zlatkovića, koji je pokazao da je moderan, obavešten i da je dao veliki doprinos i našoj nauci o književnosti. Lično spadam u one koji veoma poštuju ljude koji imaju smisao za humor, ništa bez šale, koja je u stvari naša prva odbrana od onoga što je neprijatno, i ova knjiga će svakome onome ko želi da zaista upozna srpski narod poslužiti da nas bolje shvati. Ljudi su oduvek imali potrebu da se humorom leče i od pojedinačnih i od nacionalnih nevolja. Dobro. Smeh, ljudi, smeh, smeh, smejte se! Smeh je lek! Smeh kao lek! Smeh, ljudi, smeh, smeh, smejte se! Naći ćemo druge ljude, a ti smršti na šmrgude. Ali smejem baš za ljude, smejanje je baš za ljude, smejanjem se ljudi rese. Životinja ne smeje se, sove vrane, žabe jarci, konji voli i magarci. Za današnju ukupnu savremenu književnu scenu Srbije je zabrinjavajuće što među poplavom ovih koji pišu romane i priče nema dovoljno ljudi koji iskazuju svoju duhovitost i smisao za šalu. Zna se klibit kao lud, al nevetni sem tu. Zna se klibit kao lud, smeh je lek. Knjiga je štampana u Beogradu, u štampariji Radio televizije Srbije, a dorađivana, odnosno ukoričena je i u Boru, a zato tiskana u Novom Sadu. Za to je naravno najviše zaslužan Zoran Kolundžija, koji je to sve trebalo organizovati, to naravno mi ne bismo mogli. Zahvalio bih ja Ivanu na strpljenju u radu na ovoj knjizi, jer je tu zaista bilo posla, pre svega zato što su, to nije rečeno, sve su priče numerisane, upravo da bi se ispunio taj zahtev u izrade tih tematskih indeksa. I onda je svaka promena, da kažem, eventualna promena, dodavanje ili oduzimanje neke priče tražila višestruku pažnju u onome delu indeksa gde je svaka priča nosila svoj broj. Pa kako se menjao redosled priča, tako se menjao. I to je otprilike ono što je bilo, da kažem, najteže u radu, a sve drugo je bilo jako dobro. Smeh je lek! Smeh kao lek! Smeh, ljudi, smeh, smeh, smejte se! Antologija šaljivih narodnih pripovedaka predstavlja popularno, ali i naučno izdanje. Suština jeste u tome da ona sadrži 244 pripovetke, da sadrži predgovor koji je prilično instruktivan i takođe kritički aparat koji je, čini mi se, važan kada je reč o nekakvom dubljem i naučnom tumačenju naše šaljive proze. U ovoj antologiji želeo sam da na neki način definišem humor, što je prilično teško, ali u svakom slučaju humor zaista proističe iz nečega što pripada onom arhetipskom obrazcu, što pripada davnom mitskom obrazcu, što pripada jednostavno magijskom, obrednom, ali u naše vreme sve više čini mi se da dobija onu individualnu psihološku dimenziju, da vrhuni ka grotesknom, apsurdnom i istovremeno na neki način ka potpunom apsolutu slobode. Sadašnja sloboda, jednakost i bratstvo u Francuskoj. Svaki čovek ima pravo da bude čovek. Svaki čovek ima slobodnu volju. Može hteti što hoće. Sloboda mišljenja ne sme se ni na koji način ograničavati. Svako može misliti šta hoće. Ravnopravnost sviju narodnosti. Svi narodi moraju plaćati državne dugove, za koje nepododgovorni ministri odgovaraju. Sloboda verozakona. Verozakon stvara blaženstvo. Vera ne pravi razliku. Svako porez mora plaćati. Pečata je slobodna, samo se spisatelji apse.
Humor u narodnim pričama je internacionalnog karaktera, te od da možemo govoriti o mnoštvu zajedničkih tema i motiva koji su karakteristični ne samo za našu srpsku usmenu prozu, već naravno za svekoliku svetsku i evropsku baštinu, ali istovremeno možemo govoriti o tipskim likovima koji su takođe na neki način ambivalentni, koji sadrže određene elemente koji pripadaju tom internacionalnom korpusu. Mnogi likovi koje sam u ovoj antologiji neki način obuhvatio karakterizacijski, mogu se podeliti na više, može se govoriti o tipologiji likova, a suština jeste u tome da se govori o etničko-socijalnim likovima, da se može govoriti o individualizovanim likovima, da se može govoriti o likovima porodičnog kruga i da u okviru toga se može govoriti o likovima životinja. Svi ovi likovi su dakle u kontekstu humornog, komičnog i smešnog i karakterizacijski su jednom rečju zaista je značajni za jedno ozbiljnije proučavanje, a reč je zapravo o humoru koji je jedna posebna fenomenološka i ontološka kategorija. Pošto je do 9 nokata, u njima imam 9 zrna žita, 9 zrna ječma, 9 zrna pasulja, tako, i srebrni novčić. Koliko tako voda, pa samo toliko žava živolica. Idite da me izvestite. Evo. Sve sam ti kazala. Lepa budućnost. Sve si pogodio. Tako. Sada Ero da platiš za vraćanje. Kakav si ti vračara kad znaš sve šta je bilo i šta će biti, a ne znaš da ja nemam ni pare kod mene. Jo, mrš! Mladina pjesma. Naredio kum nekakvi svatovi da svatko mora nešto otpjevati. Šta da radi? Kum je zapovedio, moraju ga slušati, idu tako redom, svatko pjeva šta zna i kak zna, pa došao redi na mladu. A ona, sirota, ne zna ništa, ali počme i odavde pa do Dunava pa stade. Pita kuma, dalje? Pa dalje ne može, nema ćuprije, kaže mlada. Smeh je lek! Smeh kao lek! Smeh, ljudi, smeh, smejte se! Da govorimo na nekom formalnom planu, čini se da opet mnoge forme koje su nekada kroz usmenu komunikaciju bile zastupljene u nekom širem zahvatu, nekom širem narativnom obimu, kada se moglo govoriti o više epizodičnim kazivanjima humornog karaktera, takve forme danas više ne postoje ili bar ih je zaista teško zapisati. Ono što je danas aktuelno, to je forma, znači, svedenog komunikacijskog akta, reč je o vicu, reč je zapravo o anegdoti, o nekakvoj vrsti predanja, šale i tako dalje. I kada govorimo uopšte o medijima, o načinu prenošenja humora u naše vreme i u ono drevno vreme, razlika jeste u svakom slučaju što se onda sve predstavljalo ili prenosilo komunikacijski usmeno. A danas imamo više izvora. Prvu knjigu aforizama objavila je 1897. godine kraljica Natalija Obrenović. Da, kraljica Natalija, da li ste znali? Njena knjiga je ujedno prva knjiga aforizama predstavljena na književnoj večeri. Nikoga ne mrzim dovoljno da bih mu poželela da dođe u Srbiju i bude kraljica. Ljubov je patnja koja se obožava. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka predstavlja jednu, rekao bih, izvrsnu knjigu koja se nastavlja na najbolje naše tradicije proučavanja usmene proze i narodne književnosti, na knjige profesorke Nade Milošević-Đorđević, Snežane Samardžije i drugih. Ona obuhvata
veliki broj narodnih pripovedaka, ne samo šaljive narodne pričice, tu su i antologije i humorističke novele i ona istovremeno predstavlja i jedan stručno-naučni pristup humoru i smehu i šaljivim pripovetkama, a s druge strane ona je prilagođena širem krugu čitalačke publike i veoma je u tom smislu knjiga koja je na neki način u skladu sa potrebama trenutka. Naime, upravo je, čini se u izdavaštvu, velika glad za ovakvim knjigama i na neki način knjiga koja na jedan suveren način pokazuje koliko je humor jedna estetska, umetnička kategorija, koliko je smeh jedna etička kategorija, koliko je jedna vrsta odbrane od pošasti i zala spoljašnjega sveta i koliko je uopšte u srpskoj istoriji, koliko su najteži trenuci te istorije bili olakšani time što humor upravo predstavlja taj jedan odbrambeni mehanizam, jedan bedem, ima i apotropejsko dejstvo. Dakle, od Vuka Stefanovića Karadžića, od klasičnih zbirki usmene proze Vuka Vrčevića, pa sve do sakupljača iz 20. veka, pa i arhivske rukopisne građe, dakle do Snežane Marković, Dragoljuba Zlatkovića, pa i zapisa šumadijskih Vladete Kolarevića. Vidi se jedna raskošna paleta motiva, tema, funkcije junaka, od onih klasičnih tipskih likova kao što su Era, Nasradni Hodža, Ćosa, Kaluđer, Kmet i tako dalje, pa sve do određenih likova, pre svega karakterističnih za anegdote, kao što je Miloš Obrenović ili Marko Kraljević u jednoj specifičnoj ulozi junaka koji nije više epski junak, već predstavlja nosioca određenih humorističkih i duhovitih značenja. Knjiga koja je u sjajnoj opremi Radio televizije Srbije i Prometeja, koja predstavlja lepu knjigu po sebi i po formi i po sadržini, koju svakako treba preporučiti za čitanje, ali i stručnoj našoj javnosti, skrenuti pažnju na ovu vrsnu knjigu našeg poznatog i, rekao bih, veoma vrednog mladog stvaraoca Ivana Zlatkovića. Lolo moja, srebrom okovana, pušio bi, a nemam duvana. Već godinu dana ja nemam duvana, al nemam ni para da kupim cigara. Najlepša muzika kad čvrče kobasice ili kad čutura klokoće ili kad dukati u džepu zvekeću. Mene je impresioniralo da ima toliko satiričnih listova i potreba uopšte da se mnoge stvari iskažu humorom i satirom. Mi smo prvu knjigu aforizama dobili 1792. godine, to je bukvar za veliku decu Mihajla Maksimovića, koji je štampan u Beču, gde su uglavnom prevedeni aforizmi na srpski jezik, ali se uzima da praktično naša periodika, naša satirična i humoristička štampa počinje 1830. godine da izlazi i tad postoji nekakav kontinuitet. Glavni junak bio je Vinko Lozić, a ideja ide iz Vukovog srpskog rječnika. Ime Vinko je jasna asocijacija na vino, kao i prezime Lozić. Gospodine Loziću, šta nam predviđate za ovu godinu? Ove godine strašno će zavladati džepna groznica. Oće, boga mi, oće. Nego, dede, reci, zašto si za sebe malu ženu uzeo?
Moj brate, kad se zlo bira, treba najmanje izabrati. Ja sam krenuo od onoga što je radio Žarko Rošulj, to je njegovo istraživanje satirične i humorističke štampe kod Srba. To je taj period od 1830. kada Sterija štampa svoj kalendar Vinka Lozića i Žarko je išao do 1918. godine. U tom periodu, po prvoj varijanti, bilo je 130 periodičnih publikacija na srpskom jeziku, a on mi je negde pred kraj života rekao da se ta brojka bliži 200. Da skoro 200 smo raznih periodičnih publikacija imala, kojima je glavna stvar bila humor i satira. A naravno tu ima oni koji su izašli u jednom primjerku, ali postoje. A ti u prvom delu imaš preko 130 humorističkih i satiričnih časopisa. Znam, to je impozantan broj. Gedža, Starmali, Pič, Komarac. Narod veli da je Bog šalu ostavio đavo istinu. Šta je tu verodostojno, teško je reći, a u izvornom značenju to može i drugačije da se tumači onako kako jeste. U stvari, Bog je šalu ostavio narodu, ali ne kao nešto čega se odrekao. Prvi zabranjeni srpski aforizam objavile su novosadske južne pčele, list za zabavu, nauku i šalu. Naslov: Ko je nesretniji? Mi, kad smo po Turcima. Čekaj da čujemo šta piše. Čitaj dalje. Evo. Ko je nesretniji od novinara koji se vlasti zameri? Novinar koji se narodu zameri. Pa kako ste znali, gostonovinar? Osjetio na koži. Ili ste čitali naše južne pčele. Biće. A kad tako to vi lepo sve znate, ko je autor prvog zabranjenog aforizma? Nika Nikolić iz Kneza. Moj prijatelj. Alal vera. Pečatnja je slobodna. Samo se spisatelji apse. Tako kaže Ljuba Nenadović. Lako je svima njima tako da laprdaju kad su svi oni deca vođa iz naših ustanaka. Dobro, vođe jesu bile neškolovane, ali su decu bome školovali po najboljim univerzitetima. Eto, baš taj Ljuba Nenadović, sin Prote Mateje Nenadovića, uređuje vam Šumadinku. Antologija narodnih šaljivih pripovedaka priređivača Ivana Zlatkovića jeste zbornik raznovrsnih žanrovskih tekstova. Međutim, iako su ti tekstovi i priče rado bile kazivane, prepričavane, pa i čitane, one nisu bile dovoljno predmet pažnje istraživača. Satira je uvek bila ventil, jer šta je čovek nego nasmejana životinja? Time treba da se bavimo. Ti ljudi su bili bitni jer su radili za narod. Nekad protiv vlasti, nekad ne, ali su jačali narod. Treba naglasiti da ta komponenta humora koja se ponavlja i koja jeste popularna i zbog koje ove vrste su rado kazivane i traju, daleko prevazilaze i svoj značaj, a to može da ilustruje jedna priča. Naprimer, negde u 19. veku, u ratovima gde su Srbi učestvovali na austrijskoj strani, jedan austrijski oficir pita srpskog oficira srpskog porekla, kako vi to Srbi stalno ratujete za novac, mi Nemci samo za čast. A srpski oficir, odnosno Srbin, kaže svako ratuje za ono što nema. Pomoć Bog, Ero. Dobro sam te sreo, kmete. Nego, teo sam ti iskati 10 cvancika. Ero, kako ću ti ja dati 10 cvancika, kada ni ja nemam više od 4? Pa ti mi daj ta 4, a 6 ostaćeš mi dužan. Ero, a kako ću ti ja dati i ta 4 cvancika, kada, Ero, ja tebe ne poznajem? Pa baš zato ja ištem što me ne poznaješ. Jer Bog ko me poznaje, taj mi ne da ni pare.
stara vremena nije po selima skoro niko znao čitati i pisati osim popova. U jednom selu u Bosanskoj krajini bio neki pop i slabo znao pisati. Dođe mu tako jedan njegov parohijanin i zamoli ga da mu napiše pismo u Sarajevo. Pop se malo prokašlja pa će reći seljaku: Sveti mi Bogorodice, ja bih ti to rado učinio, nego su mi slabe noge. Pa nećeš nogama pisati, pope, nego rukom, dodade seljak. Jes, rukom ću pisati, ali mi treba ići u Sarajevo da im čitam, jer oni moje pismo ne razumiju, pa zato velju slabe su mi noge.